mo. Ito nga ako sa mo ko lang si Merko. Lalo ko sa ko Merko. Mata marso ko mau mulu neng lato kan. Ano sa ko? Bah, enang mula udah hecah, leleng mah mula. Ngatan lembur. Lembur. Tiap hari lembur. Waktu para nomor mean 2000. Itu kan tukuri pula, nomor itu. Di mana sana jual 5.000 atau piao? Maybe bibi hal sono mengirim itu kok. Di mana nih? Bah, naiso doh apa yang gitu? Hei dong. Lalu di handphone baru. Neng tu jabung gimana do? Neng mana rohono nak arah penghulop panai pe sayur gudang. Neng mana tu kok? Oh, mulai tidak bu? Oh, ada lo paman kamu teh. Udah galon. Ini gudang mata hibel jual. Dadah jual. Bah, kau Deda masuk Deda. Ini dadah. Apalah Deda? Neng mami jam sakaran ini jual. Oh, di belakang Deda. Gue Deda mak. Tadi tarik nggak nata heda. Bisa nak boru neng jabung no. Pemilikku di saku tak. Hingga 2 bulan di sana lagi foto Deda dan itu si mana ngaha. Habis aku tahu tak bu. Toy medang guna saku tado. Pasti kon ada untuk penyu saya belum neng kota. Oh lo kan Deda biasa nah. Mau naruh siak tahu tak kan itu hatok do macam-macam entah merhua kayak menuju segala macam nebuta kan kotor Tong di mana sekalam nih dah. bu tidak hera halak na asem de beni do Boleh dah. Dadah. Bah, Peter mulak banget ya dah. tergira tu dia ida tu so kita menggosi stok Dah nggak botarion. Musik no sangat muat jaga lu dia di jabu. ini jam 3 ro itu tengah botare tengok nari meda anon busuk jagal ni Mulak mana dah? Deda berarti tu kena HP muda nama sicca ku siap pun juga ini pere aseptor dibereng gimana dong aseptor di apel di sapu Bah, enang mula udah hecah, leleng mah mula. Ngatan lembur. Lembur. Tiap hari lembur. Waktu para nomor mean 2000. Oh, tahu. Sebenarnya dijab subuh itu mana? Tugas tuh nyama buat panapura kepek.
dua ni dorok si icai di son. Dang pula lo jauh mengapel. Jirang sega kukukon. Tolo kering cok. Karena Sabi mga lupang saya mga pen, mandi majaw sa mga. masuk na mali butuha. Mana usir tuh lupa. Jadi nama anon. Amin mak, tanya. So na mali butuha ko. Jabur pula pada si coba. Kok pakai tangan betul bu. Telurnya mana digoreng. Cukup kena. Lo mau digoreng ko si Chen atau lo gimana? Mati tak maju aja. Misi kena ulopai. Kenang lagi ya nang. Amdo nang di pabulik tante ya. Susukujo. Tan. Nang mana tante? Enggak. Ano di pabulik tante ya ikan ini habis tu bere. Beda telurnya mau goreng kok. Ano gusto telur sampai Indomie rodak kurang mungkin dua di sini. Tahe. Posune na tinggal di Jabon ni keluarga. Membayar kos donya nau di Jabon. Membayar mangan. Aku sudah patur-patur di Jabon. Mangalup pa pe aku do. Alil asarong di puli iyo maninga. Nang tahan ang mulo sungan terus.
Tai jauh itu ganti. Bulan nama rato kinai bapak ni si Juan. Asa songon na bagak jauh di bereng. Tan. Arong lagi sih dahon aku. Beda ko mawali nga sudah honom mo. Pala minta izin ko herne kantor-kantor ko. Marsugot. Mangalapas sa diri mo datan. Ay dak pa borso mga lepas sendiri ho. Godak ko rahepeng mo. Asa mandiri do maksud tu tan. Baho mak. Neng malepas sendiri mga lepas sih. Ali mo belanja ho. Dia hay mabay na dong isi sa di toru ira na sa upake. Di si mabay belanja. Olo tan. Kira na murah udah nih namun malu lepas sendiri ho. Tapi itu mbok. Kenapa pi mabak si Juan? Ya. Ngapa perkara Jomi? Lancar dong? Aku perlancar mah. Langsung lima. Song-song di sama dia do. Maksud tuh di si lanjut do peho karejo di si mana ngapit dari tempat na mana ngabaro. Kan sebagai inatan ko boto aku do mangari dia lokasi karejo. Mulu na idok ko ni Mandori na to ari pasti dalan na ang telepon. Ni ku chat rin na kami minggu naro. Eso boto. Mamering man mom. Kopi ngena mulai sehari sebulan. Dan dipikir hoi bedison. Anak tapi dan dipikir ho tu masa depan nas dia. Ala na hu pikir udah bau mak ni si Juan parang ulun ni gelek to tujulun nyari asa ulah song nomor manda-manda saat tu dia ni ulah. Sugaria dong. Di dunia mak ama tujuk do mengedung. Ale bang rukunku. Terus sesongon ini do mak katai. Oh lo kan ikut tong do beren juni. Perawat tapi betul selalu dek. Perawatan dipikiri hono ay at ulun ni gelek tay mapikiri. On songonong ngalo si ulah karejo. Nik tuise. Nik tuhamu. Ape pulu goroham palumehon si Juan sa unyupung na tuhuda. Asa gue bebas tuison. Dang masalah na bebas. Gaji kadak cukup. Mau di sos si Juan babayaron. Mulu gudang kurang. Mulu otik saya mulu maloko pa say-sayhon. Ngayon si Chay ciduluk maronan loto. Terus si Chay. Kare jero perang mulak do peto kinai ramu lagi. Udah budari sa tuison. Tongdang so ni mana? Lumo di mana budari? Kat kotok do mau demi. Oh iya. Waduh mu si Chay son. Burju di mana? Bawa soni mek kuna bibi na ben kuna di sini uru marhua baru biasa kerejoi. Mau orang ni suruh orang arong di kerejoi mangga. Ala na uber sa lengon. Burju di mana uber? Ala ni suruh dah. Ay mardong fe yang go di mana mulai sa nauji uber yang halagi sari bani ngumajo. Burju do. Gabi ko boto. Buru ni kakakku nih. Lebitan dari waktu halaki daripada ho. Gabi si Jol mah bila-bila ho. Tangila tam. Ito semu do. Shalom. Shalom, bah. Nongol ho. Lu nggak udah, ngedigan udah sahat. Na hari. Ay, ro na hari au. Nongol minno. Ahare bumi. Belanja dapur udah. Sudah rumah jada udah, kan? Ora. Masa politik tu bomo habibki. Salah udik kan pomon. Dah masalah. Elok pe tinggal hokko sa bulan na samula ko. Dak pala singa-singaw di sana. Tong ya. Mau tak kumbe. Di baju 5.000 jo, man si Juan salah jo tu kuliah jo ah. Mudah-mudahan tapi baru dilihat ko ngetor ning jalan homse. Ay ho pikirom mulu man si Juan di utos songo dia iba. Oh lu bulan-bulan iba nang mulak. Dak ya masih tatap to kadongan, perlu di marsao. Tak pikirom tu si ben jo bapak si Juan ngatu di dak muluk. Nang iba bali na tay ramai lah ho. Dang masalah 5 sahur boy nomor sahur. Dak pola baru pinatari horok ngetor ning lam situ lapo. Bawa madiki na marsao, tikim mulak di marsao ko kadongan. Tapi itu kan tukuri pula, nomor ko. Di mana sana jo 5.000 atau piao? Nih bibi hal sono meniri tu ho. Di mana ni? Katong mula nang leleng. Ulu.
Bang si Ica mau sini pakai. Tak perlu uji belanja. Ahli si Ica mau sini pakai ya. Jadi pijar di mana lupa. Nadi sodo apa yang di? Itu naboro. Lah turihan naboro. Neng tu jabu hiad do. Oh, apa nama gua naboro? Nyon ni adong nai ulot pas sayur godang. Asadong anu sayur mu. Oh, Alik kamu ulot pamate. kalau naboro. Mau songoni tu jabu mah hitabe naboro. Yang di adong nai ulot palpak ku jabu. Asal mangah lean. Oh, mana ada naboro? Sama-sama di. Lama jada. Kalau naboro. Gue kapinuk ko ni galon. Maksudnya kok belum mengisi galon na pakai. Kurang naik, gue udah gue pakai nakan. Arong nilai na puro sayur. Kalau mau lupa ikan na mau. Weh, sanay na matomaton. So aku pa jaro bizinanya mak. Apa natuluarin na salpuro pero nung berenci. Ya dua hari kan jarang lah mga lupa. Ada sini mundur terus. Nih pakai ganti udah naik mga lupa. Tong mulai sama ini sugut. Udah bunyi na nakabawa kulo cebit. Bro, galon. Oh, pemasok sama bagasan itu. Tolong kita angkat itu bagasan non. Sampai nak terus ada buat sipon itu. Itu gimana? Nih toh, pakai kupon dah. Mata bro dah. Akar na maksud di sican lah. Nih, sos curi telur. Nih, tomat, bawang, sos curi nih. Akar maksud na nuai. Masyarakat banget kan. Buat masyarakat ini bro, polisi pasti pakai di sini lamar ini. Dipikir harus takut nomor wow. Atau pasti pakai tuh mau bawang di sini sudah. Sonari ngapa harus jemon? Nah, ini tak mau babumu. Nah, Papua sudah kabarang-barang mau, nah kebajuan. Wah sudah. Satu kuweran gue hal tinggal di jemon. Dipikir harus tak perlu nomor bawa itu belum kok ke bawang sudah lamari. Nah, masuk ini bro, dia maksudmu, arang di situ Pak Lijabe, arang tempat bawang di sini. Ada kau di dalam kok kacabi mana ke bawang di lamari? Dia pikir hor pada tak pak kok ke bawang ni. Ni ada penyong, belum baju ada pe. Belum tinggal di sini. Apa benar kau? Masa Dah tuh sidang rusak di mana ini dia kita kau dong, mana ini lagi kita kau dong rusak tidak kau tuh sini. Kecil rohak di beko. Dia pikir hor Apalagi si tak kuah, maingon. Mania ada mania aku yang mereka ke bawah sih. Mereka masih suka tahu sih kok. Itu lama harus jadi mau kolam sih merko. Lama besok tuh merko. mata masuk mau meluneng laku kan. Yang aja suka. Sini lagi jam-jam aku bagi yo merko. Ibu pikir horo mania kata ku mania. Ku biar di si bawangku. Di situ mau merko. Tapi aku tempat dari dapur. Ali tuh kok tuh lamari. Ibi ko hotor ni tako kui sanggo do be aman horia se bod ho ana tak berdari jero kile wada ko wer ko ora bisa dalam puisi terlalu ho ali moda so tu tiba bada ho to kakku
jebol. Ini si lala kira kalau asing oleh kok. Musiknya. Karena Lihat boleh bereng-bereng. Sebentar lagi. Nah, 5.000 tuh. Udah, kita kalah. Apa saya kasih gitu kan? Ini sini. nah, Iya, makan dulu. Oh, terus. Ayo itu berikan ini ke diri. Dari ini. apa yang maksud di situ mbak? Nih, sos curi, telur, nih, tomat, bawang, sos curi nih. Apa maksudnya main? Tahu. Pas ingat tinggal di zaman di keluarga. Maberja budunya naison. Ini maberja bu. Marco. Dah, sabo ya maju dulu. Coba. Coba. Itu juga nih. Action. Baru bisa nama puisi ko. Tunggu aku siapa puisi ko berek ko. Ini mata ngah udah mari kan. Dan